niya po ne, ibalik real talk ana po nga Paulo ne. Don't you find it ironic na atsuta mo po kin 21st century and yet in pinaka-ultimate weapon even after you have been vaccinated is wash your hands. Sanitize. Keep yourself clean. Ang mga ginamit mo sa labas, huwag mong ipapasok, huwag mong gagamitin, ilalakad sa loob ng bahay. Ang mga damit na sinuot mo kung saan-saan ka nagsusuong, huwag mo ring ipasok sa bahay. O kung pwede, hubarin mo bago ka makihalubilo. Very basic ya po ini. When we were the ones going to school, Diyos ko po, linto yung edad ko, the first thing that they teach us is, you still remember the song? I have two hands, the left and the right. Hold them up high, so clean and bright. Clap them softly, 1, 2, 3. Clean little hands are bright to see. At yung pa pong mag-check makanyan. At yung pang-check do rin kuko mo nung malinis lang, nung makabala, nung atin lang, manlilimahid lang. Check na ang pakabatal nung ating kang kwintas paled. I don't think they do that. So, nanong milyari, 21st century, high-tech, but it went back to basic. Wari, sasabihan na po, hanggang pang may vaccine ka, don't forget the basic protocol. Wash your hands. Keep yourself clean. Not only clean physically, but clean in mind, clean in spirit, and clean of heart. Karinya, mitungi-tungi, patirengke kayong tema mo to. Pakapwesto. Magkritik tamo po? Manyisi tamo? Nino rin binoto yun. Baka nano lang may pwesto. May papaintulutan po yan. Uli na mo ng maning dapat yu, dapat tamo. Nya, nung milyari man kaya katamo yan, anapin deng matuwa, alang mo munang sisi. So, higit siya ng milyari. Nanundaptan nyo, malapit na yung eleksyon, dakal na lareng malingap nga, pelalong pitaklan. Akakit siya lang, medyo poporma-porma na lang, medyo magmamalasanto na lang. Pero, kalkalan nyo pong mayap. Pag masusyan yung mayap, nanulatawari klase pa nga tao, manibat king ibat. Bayo pa dadatang, makaumang indaratang nga eleksyon 2022. Mahal ko ang mahihirap. Ha? Istong malapit ng eleksyon, nala nang maldili nung aliwareng mahihirap. Detang may ligpalitrato mas kinangkimot da. Ngayon istong tao yung sinabi, huy, balo yung makanyan na may makanyan. Ang tayo lang retrato. Haliyana, o talalitrato. O reta po rin tandahanan nyo. Hanapin. Bala mo, keng pamamunta mo keng metong apipangan ng restaurant. Ing manyabi, nung manyaman ka nung tutukan pongali, itang tinakman itang mengan. Aliway itang maragula karato lang sasabihan ng takman mo manyaman. Ama kanya nitang karatula ni politika. Lango yung tinuklugin damulag, kay babala na yung damulag. Yapin yung pinakasimpleng explanation na ito. Wari lango, may bugyang may bugpaten, may bugyang may bugpaspasan, o neng malyapla rin. Kaya balubalo yung damulag, our beast of burden. Mago Brian tutong-tuto, ne? Susuyod dya. Abita ne, inke katambalen, inke katambansa para may baguhaya. Punta kayo rin, sasalambo. Ne? Salambo, ingawos ka rin. Balang ko rin wake-wake, salambo la. Salambon ding mamungan kay mito. Salambon ding mamungan tanaman. Potang kaila na nga kaki, uy, itang tutong ating bunga, itang tutong babyeke ka, mo na yakit. Pero, gana-gana balo day tsura yung damulag. Unti, hanggang matumal yan, mabagal yung damulag, kamalyari, iso nga nakasinopan yung damulag king marangle. Dahil nga gana-gana.